Kini kedai kedurdasan Meghalaya bagi pedang subhai pi baro sya kini ketup kubur mentega janmiat syaban paj ki kubur ki babanya ini pechwai kimat bekongsan. Rakhi ke India ke sengi light luot bat ke pang pedeng naya baharat ringkat kajung ainam ya ke operation sendur. Labu ya ki sengi ban pelong ya ke dorbar senrai ajar apusan jong ring dorbar tauan ke Meghalaya. Jor kajing pahara ha East KHASI sashwa kajing rakhi ya ke sengi yo light luot keri. Kelador ke kendai langat kum ke jaka pen i jing e ri da ke jing kelut ya ki jaka ya kejat ki ba kring ya ki pat ba bat tokit ke sorka Meghalaya halo ke jing jak rengai 1,000 metrik ton udoyong balati bean ki kubo ki babnya Lasai ke sengi ke India kan sarakhi ya ke sengi yo light load da ke jing penher mentirang ba adu keri Narendra Modi ya ke lama keri bad un sa ajing kren syakari na Redford Hadeli ke pang pedeng mentau snem kedai naya Bharat ka ba lekmen ya ke jing ya lenti jong keri syakari ka ba ka lawai ka long ka ba pahu pahai ka ba shingan bat ka ba pau hashwa usnem ahajar sa punyo kane ka jing lekmen kan dai ru ka sengi ainam ya ke jing job jong ka operation sendur ka ba ladam ban pen pau leng ba ki jing khot sngo bha ki ba kerpang ki ba don ya ka sharp jongka bat ya ka chanap bridge watermark ki jing le sngo bha ken kentup ya ka jing tem e ri na ki ken hun tem ki sipai ha palat shispa sau pau teli ki jaka ha keleng ki benta jong kari ka ba pen pau ya ka jing teli bat ka jing sngo sarong ka Business Advisory Committee lani BAC jong ke yang doba tau ain ke Meghalaya ka bala penya da ulampang Thomas A Sangma kele kendu hinin ke sengi ban rai khatdu ya ki sengi ban pelong ya ka doba senrai ahajar apusan kene komiti ke Malaysian benta da usembut mentirang ba ke jelau ba preston tingsong bat ki weide ki dekhon kila ya rai lang bat menjur san sengi ka jingshong dorbar ke ban sedang adu ke pratrik hadu ke khat atrik unai lur ke bekentup ya lai sengi halo ke kam bala shimti da ke soka bat ar sengi na ke benta ki kam jong ki private members. The BSc meeting had already unanimously approved the calendar for the autumn session, which will commence from 8 September and end on 12 September, which is a 5 days session starting from Monday, 8 September and finishing on 12 September, which is Friday. So we have 3 days government business and 2 days private members business. Ki pulit ke East KHASI kila penjur ya ke jing pahara bat buuk khambun ki sipai pahara bat ringkat bat ki kila pelong ya ke jing telasi haki jaka kaput ki ba kham shong seir haswa ke sengi rakhe ya ke jing yo light load USP uba Vivix e mula pentikna bawat la ke jing long jing man kadang long ke ba shngan hendai la penjur ya ke jing ya pahara ke jing telasi ki kali ba ke jing pej perman dakatnat intelligence kajing trelang bat ki sipai BSF kala nang klan bat ka jingbu ki sipai kadang ne ban pentikna ya ka jingshingan. Well, so far the law and order is peaceful. And, there's no any serious incidents so far. Law and order arrangements have been put in place in the city and outside the city also. There has been intense vehicle checking both day and night and all that in strategic areas. Random checking of vehicles have been done in almost every place. And sector officers are moving in the areas, combing in the areas, checking for anything suspicious and all that. Intelligence units are also fully geared up. Ka kendai lat hasilong kala-kala syagajaka lekmen ri ka belapan wandur kum ka saudong saukun ka bajai-jai bat ka besngau tenat ye ki surok ki bakhut basuba la penriam de ki lama lairong jong kari hapo jong ka hargahar tirangga campaign la yo ye ki long yeng long sem bat ki nong wan jongok kai perthei ba ki lumlang ban pet yap be ye ki jing pen kre ya ka jing lekmen yo light load kari
kinong dia dukan ki dia ya ki tiar rong so rong le bat rong jerngam ki bayaha bat kene ke jing lek kemen ke bala pelong syu e ke sorkum ke jaka ke bepenpa we ke jing sngo sarong bat ka jing ya teli ha kene ke segi rakhi ya ke jing yo lait loi Kasoka Meghalaya kadang wat benya ya ke jing ja rangai udoyong kumba 1,000 metrik ton belati bean batkan saai pat ya ke jing pensyai sekayang bishar high court hadian balayo opdang ya ke kaipot na ki bo penya district badai khmi usembut mintrang ba ke jelau ba preston tingsong ula ong ba om shim ladon kanu ke jing ti doyong lane ke jing shalan bean bathamai berula banjur bala pentrei kam ya ki kendon ki ba perking ya kum kini ki kam bean nadu usnam ahajar khatsau Kasoka kala dep betha ikibuh penyak district ban khmi benya bat penrung jingkhen ya ka jingdon jong udoyong nakapor chakapor As PDC of all the districts in the state of Meghalaya, and instruction has already been given that they have to be more proactive because see quite a number of incidents that has happened. Number one is the illegal infiltration takes place everywhere, right from East Chanty Hills up to Dabu side, all along the international border between India and Bangladesh. That has been directed to all the SPs of each and every district. Usembut Menteri Rangba uba Preston Tingsong ulapan pau ba usnar basyak keno don keti ki kam thombor de tiar bat kajing rabor dangshen ya ubal serang e marak hagasnong orong dangai ula petri se Bangladesh katkum ka kaipot nagi pulet ula ong ba ki pulet ka Meghalaya bat sipai BSF ki dengan trailang ban thwet ya unie ubala suba don keti la kem katu kat ningut bat kajing thwet kadang ya syakman Uba Preston ulapan pau kajing sngokhia ka bia dei ba kajing shingan hagi thain khaput daga ba ong ba kumba 20 kilometer jong ka khaput India bat Bangladesh Meghalaya kadang sa klem jingker na kadaw jong kajing pap patla man penbej ya ki jaka As far as that incident that has happened in Conjoy, I think right now they have been already arrested these people and in fact, one main accused, it seems he has crossed back to Bangladesh. But of course, our police force, along with the BSF, are in close touch, and then jointly we are working up how to get that main accused who has even thrown that explosive over there. Kasorkar Meghalaya kala yang scam ban persya iki brio ki bakhanglat iki project Shna Surok Western Bypass sakabau sembut menterang ba uba Preston Tingsong ulapan pau ba onam ailat ya kenu ke jing penslam ula kadau ba ki jing ken at ki dangyai beteng wat hadien bala dep siu ya ka bailut kesan hakaba ki lami syu kinong dawa ki bethamai uba Preston Tingsong ula banjur ba on sepenbet ya ki jing hende ya ki jing siu on ai tat hadien bala penshisha ya ke jing long try bala dep ban IT ya ki jaka Yes, I would like to inform all of you that few stretches we have challenges, no doubt with it. Some of them sometimes after payment made by the district collector, again the other so-called landowner they claim, these kind of things are there. But as per law, we will process those grievances, those petitions made by everybody. Doing that, we have already made it very, very clearly. See, as long as your ownership issue is not resolved, payment will not be made. Ka Vice Chairman on Public Grievances ka Badairu ke MDC jong ka Nongpo ka Kong Rona Khemdej kala lej banjurep ka Office Trekam jong ka District Transport Officer ha Ribhoy Hadien belami bun sien ka jing ujor lo ka jing sniu jong ka aga jing sanran lang jong kinong elam ba kinong dia dukan ha ka than kala yo I ya ki jing ki ba kentup ya ka jing tei ka bala jot rathai ka jing bom dan ki pan khana ka jing bom biang ka ba ki dukan ki bala sha penjulor ha ka Hadien ka jing kendu bat UDTO uba ai
Karmon badu MVI ke kongrona ke lakular bandra ikani kamat syaga soka ban pentemai bat penbaha ia kani ke office daga bertemu ban penyok biang ia ke jinglong berem jongka bat ban kersya ni ke trai dukan jong ke trai snong kamtam ha ke sengiyo ngala wan khnang hang ni ban ya keduk kerpang batu DTO batu MVI bangan wan jengok bangan wan pej di dalam de ki jing duna ki ba na kaliang kan ka office ka kamlong shu bat ka 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 jing ki pa ba ni tu habang ala lej ban ground ya kan ka compound ngai kum ba kan ka madan ru kamlong shu la idon kampan de kerti no ban benbit pendiang ya ka madan nang pakip su kinong lej kinong wan na kaliang jong ka PWD bat kunju ru na kaliang jong ka transport department ngan pensu pensngap yaki bakin lek ka badon kam tam ka toilet ka nang ta kan ka wat ka building hiru kumbaki i kam i long shu kala shu jau kala ni daki sok pailen kani kalong kejing penbana ba kum shibenta jong kejing rakhe ya kesengi light load garaj bahawan shalong kan pelien na kebenta ki paitba aka khatsau bat khatsantrik unailar na duk kapor laish teng jan miet haduk kapor nyosh teng jan miet mentang nyepet ya kejing long jingman kesin beneng hatura kajing khiat kalong apusau degree celsius bat kajing shit kalong laipo degree celsius kajing sengam kau hau kalong prabusan na kishispa bat kajing hap slap kalong khandai point san millimeters haba pai pat shnong ba shalong kajing khiat kalong khat pra degree celsius bat kajing shit kalong apusan degree celsius kajing sengam kau hau kalong nyopu pra na kishispa bat kajing hap slap kalong shipo point khandai millimeters kat bah jawai pat kajing khiat kalong khat pra degree celsius bat kajing shit kalong apusau degree celsius kajing sengam kau hau kalong prapuwe na kishispa bat kajing hap slap kalong iway point iway millimeters Kalak bandon kajing hap slap bat kajing tiet upertat hagi babun ki jaka hatura shalong bat jawai. Shua ban poi syaka bekut jong ketup kubon ni pek biang sa isien ni kini kimat bekongsan. Rakhi ke India ke sengi light luot bat kapang pedeng Naya Bharat ringkat kajing ainam ya ke Operation Sindur. Labu ia kisngi ban pelong ia ke dorba semrai ahjar apusan jong ke yang dorba tauan ke Meghalaya. Jur kejeng pahara hais kasil sashwa kejeng rakhi ia kisngi yo light load keri. Keladur ke kendai lat kum ke jaka pen ijing li da kejeng kelut ki jaka yak jat ki bakring ya ki patba. Bat tokit ke soka Meghalaya halo ke jingjak rengai 1,000 metrik ton u doyong belati dian. Teparlok kat tung lapoi sebekut jong ketup kubor jingi mentaka janmiet ngin se syamem pilasai kesengi ha kejuk kepo keblesibun ni pibaro.